Alo, wilan de hibak amai salam China tamnong sa abu minute sikin tenyi bu hibak amai kawang muiman na tambu chingna wilan na kawang de lak minyong faha sa abu minute sikin ma kawang ngau achingha tam hanu nangki tenyi bu kadok nu lem tak ataman de yup nok ma paini tambu khaima to kai numan na hado yong mai tai tang lak chang achingha taman phai tam hanu nangki to kai wilan na nasong achaya yup ibak hado ki solak chingna se China tamnang over tamana Matthew chapter 10 verse 16 mati afong pan aleng pan mavok ma tamana lai Taiwan de Jisu Krista tamanda puki ngoya ju yamai wante si ibu hado cha ngonang taman kui hai ak ana au halan similam fi mango nang hayang bui kawang tamanda puki ngoya se hangni i yan mok mango puyoma puki ngoya se tamanda hangni i chu meng wan thang chu si wan meng lem tak lima bu chu dei mong sang i dau i kambu hibak chama kawang tamanda puki ngoya taya taya se hado Matthew chapter 10 verse 16 ma hado ki i dau ngonang to kai chu mai wan ma wan ta pa au shu gi ngoya se to kai tamana i to man phai to i hu bu cha sa ji au sing bu de hado hibak chin taman de sain cha hau bu ngonang Jisu Krista mam se taman song de pailak au sing bu moilan timata lak hibak cha ngonang yoy ning de asong wan ki taman revival kem hem lok bu kia asong wan ki ayan chin ye ji tau ya san tai nangi se taman lok kem bu chu pai bu yang tau kai hatu hibak ma pu ki ngoya siang taman da hatu inang tau kai Jisu Krista taman song da mam sa pain ok mok sa pain ok Ephesians chapter 5 verse 16 ma Ephesians chapter apong nga aleng pan mga ma be wise and not a foolish nga pa nga nyukia hangu yishing bugi apong itaw bugi tango yo nga tay taya chu yamay tau pay lak hibak niya o pay po namang mahato gi ngay lak se taman de ibu ngonang to gay pugi ngoya se ibu taman de hang ni ibu si ima lepu jama tau print fasting ni ko chaya buyang kawang yen ngonang kawang tingba kawang se tau tinglak nang hayang bui sai ameng chama ai tau kawang the 40 days 50 days 100 days fasting and prayer ya yang gi kawang avai ngonang si yang hado tolong bia mi ngau salai hado sai ameng ma tau tai bu namang ma tau yailak tau lilak liang wang tang ma tau yaha ma Jisu Krista song de paiwan de Jisu hangi laksi ate nang de tau chuda yepha apna ge mo dimak dia nai did I not give you a wisdom nang de konchong yepha nang de muk yepha sa ki ilak aja tau kai hangi hibak makawang de yoplak hangi hibak mataman tai talak hatau kawang ibu ne se Matthew chapter 10 verse 16 ma puki ngoya si ibu ngonang number chama puki ngoya si ibu snake never closes eyes Pua au piu ia mik yungui sugut pon nakuri iya onga tai tanang pu yoma au hi sia pai ia kata tuinang karya nyat tui nang alo pa yen mok tuinang hayang koi au hi pu yoma mik yungui ba yishi ba ngoya pai ia au piu yeli pu wang lamma kadok nyu kadalan na wuyang liwan ta tamona mik ngoinang hayang pui pua ilia pui I mik au pi yungui ia mik le yang he linang lia pui tau ki tani bu chuma pu ki ngoya sa Jisu tamand ibua mik le ya ni sa hai chi pali ki ngo bu ki yo nga tai tai hangi ngai nang hangi ki tai nang chuan hangi ki len nang hanggu takai din ngai nang hatau hibak ma hang ngolak hangi de lailak hangi de yelailak hangla yang ngolak yo nga tai tabu hado pu yan mok yo ma pu mongo nang tau jingna pu ki ngo ya si ibua ta si Jisu Krista I pilan de ibu ngonang chu meang wan tang o pai de ki nu mana layang yop to se ya cha Jisu Krista chu yamai bu hibak cha ma pilan yang gi hayang bu ka dalan si bu jingna sa ai ya ha mong si bu de mai mong bu yang se taman mai mongo kama jini bu chu meang wan tang taman kan yeting ok lak tau chingna Jisu Krista pugi ngoya si ibua I mik au piu yungoi pu chingna inang taman mik yungoi lak yang yung tai tha bu mik lai lak yang se number 1 ma pugi ngoya si ibu chiang adau I tamnang ni shubu pama snake never keep his tongue inside of his mouth
anio pua i yi hadau yi chipa hadawa aupiu ia chumong maya ang ia atok mangayang angnang hangne si ima i si shoma anu ka si esagam i si shoma anu wang yang yesagama i vi palan i de tuilak lan yesagama i de yemai betuiling laklan hadau kong kima mik na yising chudai ka yising pua i yi ka yasing nang i jing chernen hadau ngayang liong toloi mai pa powa hadau ki angnang ana 100 meter i show mahangi ba atu amang nang hadawa i yi ka yasing nang tau jingna chisu krasa puki ngoya si buwa taman ji chisu se yupai kembuma wong nang hadau yi taman chisu fai connect menglak mi ngau ma if you connect with God I will disconnect from the danger si bukia taman hadau yi pa i puma mikak eng puma kadung nyu yemai puma nyam lak pa ma hadau ngau yi ngau pa hangi ba chisu krasa vai chinga chap hadau yi na menga ngolak chu cha yang tau jing na chu wan yemai pu hibak cham pu ki ngoya si bu hatong nang pu i yi ata atok ma au pa ngayang anglakai i si shong ma pai bu kong kim atu amang lili hatau yi ka ya sing nang tau jing na pu au piu i wang lam hatau yi among ma ya ang ka dalan teman ang buke atok ma ang nang tau de lep pu hatau teman yi kadok nyu yi ka mi chi chisu kras ha de nik yang chisu tau yo pu chaya se tamana lokim bu hem kia taman yi ka wang fai connect na meng yang tai shin pong yang anglak chu jang onang se tau jing na pu ki ngoya se bu ngonang ni shubu ba ma skin once removed in his skill and he never search back or wear back mi ngoma au be hadau pu i aso au be put the winya pai i au bi ni sa hadau aso alanga yam ye tau ki tamana ling yang phai ngau yang phai lei yang phai kem yang phai ha yang phai tai yang phai tui myang khong kem kawang si shau ma chan yang chau si ngo lak chin cha pai biang thadau chin kamba chin hibak mi ngau salai 21st century preparing sepsi chin cha ngonang hang nei it pu china lendeki hangi ba ni hibak ma chisu krasa pai lak kai yesing tau kai tau khai ma tamana ling pu ngau pu tai pu chu dai nu amyang kawang shisho mahangi yemai kongkim anu chanyanga saaji ngainap lilak seta yang timata buki lepu jam au yetem hayang boy lepu nei bai hadau ki yong timata taman hadau kongkim petawan bu aso bu yam yi cha se chi su ibu ngau tamana nu tu show hangi ngo hadau kongkem walak shanga hadau ma au pi yekem lak yelai lak yetai lak yaha lak ani o nok puwa chisu krasa ma he tamana tim talak hibak ngonang taukai tamana puwa i aso cham sau yi bugi iam yi bugi taman nu hadau hangingo taman yen menang sanga tumni singnang taukai hadau ase pu yan yang chau shi ma ngolak jingne chisu puki ngoya si ibuwa hadau ngonang pli shi pu ba ma hadau puwa litren mo painang yamai bu yang tu tai nang mai bu kan do kem nang hayang boy taman ka dalana au ba meng yang map taya bai tamana litera hadau meng tai nang ana chau shi bu ma kem ya boy hadau ki ngonang hayang boy buwa litrin mong ma bai yang ngaya boy i aso a chau shi ngi nang signing hit age sapa hit age anio yamai bu chong helam hadau ki ma kem ya boy ia chau shi hai ngonang tau ki pongai ngam bulan ota mawi pulan phai kada tuibu yesakam mikak ohing bulan phai yesakama yemai bu tuiling kani kansa ha bu yuying yujok kha nga bu hatau lili lan phai saya bu yesailak ichi taman Christian katalan achawlan sa sailak hadaw ka ong ijayo taman poknong bu hadawa taukai ka ong ibua Yesu yemai palan chokai nga palan anio kada de mikta kongkim bu vai sailak ongpong hayang bu taman iman ki yemang lak ongpong sei bu na inang taukai puwa kong kimbu amang lam makem ya poi yemai bu yang mak tep ngai ya poi puwa i asowa chau si hai ngonang tauki ka dalan kong kim bai saidok hayang poi iman ki amang ta leng amang mata kem si bu ngonang sa alip puja matau kani ha pa phai sainang kani ha tainang katbon pa phai shot nang katbon tainang isagama ka da atam pa i bulan phai cham shot nang huine ki hakia si yang tamana hatau ki tainang
hadau ki cham si yet tai ba iman builan bai sailak ongpong hayang ba taman chau shi ngo lak ongpong sa hadau inang ana akim na tawa ihu puja puwa yo onga lo nang hayang boy i lo ya boy i pumai tang ta khom kim bu da i tikka pau nang tauki hatauki bu hibak chama yu ying yak khakha a kani kansa a yisu yemai pa ka da bai chingmai yanang ba noksa ma chingmai yanang ba is up chingsimlan ba chingmai yanang ba yichi ba taman pumai ta haing bu yong kan ting lak chu ja ngo nang taukai hadauki bu virus generation hadauki bu yong hai yak lem tak amyang taman tatan o ma pai bu hibak chama taman haing bu ma yong kan ting lak inang pu gi ngoya sebu alam wok ma nyet ma tau i bu cha puwa i yong a lo ya pu yong a tai ta nang iye hangi ngai ambakan ma tai lak ambakan ma phat lak se le pu ja ma sa a hingo nang hadau ma pu pai ai nang ka da taman phat da pai yang hadau ma pu pai bu cha se i wan da iya tau yi kau da ngai ta yang hadau gi phat da tai nang taman tau nyui ma yam ngo wan da puwa yong a tai ta nang hadau ki bu lem tak hadau ki bu chin akamba chin hibak chama jisu kres sa da ting lak bu sa yi chi hayang boy tau numan de ana taman phai tau om yang ihu puwa taman builan tai talak yang se hadau pugi ngoya si ibu alama tau cha se ka wanga hadau inang iya pumma taman phai yang olak iya yang yang wang ta onglak hayang boy puwa ka no nu taman phai cham ngolak ne meng bu ching ne se pugi ngoya se ibu alam a hadau quality i mo bu ching ne tamane hadau yan bok bu sing ya lak mai lam mango nang hayang bu hibak yanang bu kai tau so kono numan di inang pugi ngoya se chisu taman ibuwa tai ta ngoya mitta ngoi ana hangi amyang hadau wento anio yo onga chau shi ngo tau ka duk nyu ma ngo wan da kongkim bu vai sai tau sang tai ta bu ana taman hadau yi a ka wang de yopu yapan ba hadau ki yop ka wang da nyik ngo tau i he taman de yalak aja pai pun mo nyan ngo nang au yen na atanyik iman yalak se hadau chu ja pai nang taman buila na puki ngoya se chisu ibuwa hadau quality ngo bu ching de ibu ngo nang tau kai hadau ka wang ngau chai balan builan da ka wang yilak ba buiman pha puki yo nga tai talak chinyang taman builan na tai ta bu ma ngo ha o se builan chai balan se da hadau china tam nang ka wang taman builan da buiman pha amen